Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kikon ki hajar ka rihnyo trap, kiraki ya ka lengko sngi kot snem, haka arfulai tarik unai wing, ka sngi bala suit lashor ya ka sengkasi, haka snem kat praspa kandai pukandai, ka badai ka kot jong ka jaj benreu. Ban penek, ban yada, ban pen sengoto ya ke jing koridor ke telon temei bat tenrai. Nado kalong niam kalong rukam, kiriti ki dustur, ka kten ke telit, ka sensyar ka khadar, ka rukam bam ka rukam di, ka syat ka kemen, ka put ka tem. Kini baro gidei ka lariti jong ka jaj benreu, ukhon khan rem, upenar ubhoi uwar, upat khasi bayar, ulengam umaram, unong trai umuliang, upat kasi donam. Ki yang sakhi namar kata, ki mau bena, ki mau nam, ki mau senrang, ki mau kentai, ki mau kni, ki mau persa, ki mau yaubei, ki bayai khana pateng yak ka menor. Baru ki mau por, ki bakdau lenti menta, na kawai ke pateng syakawai pat, yak lenti yat, wat hapdeng kasau kasian, karai karai dam, kasitom kasipa. Henry ka jing rakhi ya ka sengkut snem ka pen ishna ba ka jing kermen na ka menta ki ki babha ka ya rengkat haka arfulai tarik dang step ka don ka ngu ka dem ka duai ka pirat pen ngiu hakmat ka yeng ba ka seng khasi kme ha mau khar shlong bala penyai do rang ba paya bi senrem assistant general secretary sengkme lakan tiu ru ya ka lama jong ka sengkhasi da urang ba decade khar president ka sengkhasi kme bat ki jingkren jingtu kan pham na ki rang ba nongkit kam jong ka sengkhasi nang ne ka jing rakhi haslong ka phai pat samadan yoring hep halai mkra nong tamai hakmat umoddur jong sem tirot sing ka hima nong klau la ne khat sau pra hang ne ka don ka jing yalum yalang ka ngo ka dem baru ka jing shat masti daki samla barang ba senrang jong ka sengkhasi nong tamai madan reting pelun kisdang wan poi ki tabut na keleng kari new trap ki ba penishen na ya ka lariti jong ki khon kasi na kisnong ki raj bat ki hima ba pher jong ki longs em ki man se em kari hadien kane ka yalum ka yalang lasdang pat ya ka jing ya pat ba pen iriti na madan yoring hap leng ba ka surok ba laim khra malki ter shadow khandai lat hado mot pran bat surok maukhar hakmat yeng sengkhasi maukhar laap lepa upai ba belien ubala pediang ya kane ke jingya pen iriti hadien kane la penlong pat ya ke jingya pat ba harengkat ka sing kadha shadow lempung waking hajayau ha lempung waking ukongsan ulalong professor SK Srivastava vice chancellor jong school ba nehu lem ka jingya don rengkat lang jong Dr Balajit Singh Sim us em ka hima khairim bat nalor ki kentien sneng kentien kraw na ki riorang ba ka ngo ka dem na ka kunhun utemmen usan ka sengkhasi kme la yo ru ka jingruai jingduai kari na ka sengkhasi higher secondary school bala penbuat da ka cultural program na ka Saint Riti Institute Wakhen la penkut halempung waking da ki jingruai jingshat na ki dong ba pher jong ki khon samla kari seng samla sengkhasi ki ba pen i yala ki jong ki sap ki phong ki jong ki haloran san la penlong ru ya kane ka sngi ka rakhe sengkut snem shakiwei ki shnong ki thau ka ri hinyo trap
Các công nghiệp chính như thu Israel cho cả tranh nông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ Nama kateng kasi, oh, nama kateng kasi, balawan
Kawin kurusnan jauh kasih kalau dapur sispa atau beli kekumpulan tinggal pendem nalu presiden sekretari yang kepam jauh kasih akhirnya wihamu wihamu nalu mulai besar agak lang berbisa agak syak kan Pawai kelima kelesan, pawai kespa keleja, pihakun berpeso nanti menyimulai jam kesering kasih sujui kebetulan aku. Kumpah tinggal berpendek nanti menyimulai balik balik akhirnya tiara yang orang itu balayo tunggu kadem nakuman sana baki lepoi to akan leke terlempung lagi. Tekumpah dengan selama bikul Islam kalai mulut, selama bikul Jepang, jauh kemana sana, tiba dalam harga dekat jauh ke Jepang, harga Islam saja. Perlu merokok, akhirnya ibu berkat ini, opini nyedap kerai, apa yang diperhatikan, harga Islam. Tiada kesan kesini kemana, haba Syem itu berkat, akhirnya. Nada personal yang sering kasih sobrang sopun pabadan warok kariba ikulai kari kemudian harita kejakan kebencian besar ini mesin ukawai kokin perintah kene urung sur nanda sini ketetu berintah berintah
Kasih kasih berat kaya pelur mahatari kiwai posip kakak belat alir katari kakak alir kakak mata sengat niat pelun ringkan makan mado kami sengat Hawa kaya kesan kasih sangat sabang pekai kari kadok kapetacok Ani moki nanggaun kakai mata moki nanggaun mokalinga Ani moki nyabiang kabor petak kabor jadi kabor jadok Nadu moki gelung kena sama-sama iman barasan moki lamai lapak Ani kasang kasih bakal asai Nyala moki sempak moki sensong kirang kiri kirang bawah Kirang tidai kisah tidai dadik Haba lasai kasang kasih moga lasut moga syur kala aibut moya katei moga seba mogi rasyat laken bagan nakau bagan nangu bagan nangi kanang muram moya kamai kasang kasih sedui kena kumalangu ladak Hawami kena kita kesan kena ani kena lasul asya moda kesan kasih inang muram mogi nangi moya kesan kasih kapak dami kismi kipok Hawa kesan kasih sekui moga lasai moya kakai moga kilun kemo Mogi dalam tatong miti ulu masuk panen Bagi nanghe bagi nangrap Ani hasai kasan kasih kena Nadu kisan kena kisan sama Nadu kisan kinsil Haman kita kasan kasih kena Bagi nanghe bagi nanyak Ani moya katai mata inna tempat mati ayat kisah Ani akan mata denai wai bapai kawan pendam mabi kilai moya sadan mata bapa kawak silai mabi kilai ya dan kalan tenang nikah Dejum moya kita tada penjam emosinya Kolai rintau, kolai masa, kolai langit, kolai mak Dedang kini mati titik tada penhari Pesan kasih sangat Ani kembang ya syai makum masyai kasih Ani ya syai kumah masyai umat Ani kedayangan sangat ya buku sikut maya alwi ujang makum musopai kemoya ya makum kasih tespa Ani ya dong kena tespa ya kasih ya biang jaga ya biang puta ya biang teknum kendai kedayangan kasang kayu iwan yayo yaka bagi dulang yawan moya karam kasak dedang kita bagi titik lalu raden babai bilai haba ulung raden binata kita titik binat oh haba omongi pemasuk masuk Ulai tinggal berbagai yang kedua Islam yang kemarin pun. Iwai pun iwai tinggal berbagai hak
kami terpung. Aja kita tiada semua tiada bang lewat tiada itu bang tiada eksikam tiada yang tuan punya. Apa kita berpelak usaha negara kawan benar-benar usir tiada dulu yang lewat si hajaru. Nasiam mengilong badan boxnya. Ba ni layok pateng ya kenong temen. Keba kejengit jungi ngesngau tang makahi hang dia selak tei. Lese bangam sim da puli wa ti kejeng giwai pat ndrei ngesngau kelajong kelahi kejeng hun kejeng long priu hang dia selak tei. Lada ngipet ladun laying ngipet hala kayam lang salang pergari berkawai kejingdon juga nyamdrai agar ibe jungi kayam ini siaga tak kejingit ba nyindim hok bangin kiar kejing sendiu kejing thala bat ban kenal ialah kekur kejaj bat kikha jaman kumno kilong shwa manswa ki jongi iseng ye kene kalong namar ke hukum ke bawan lembau lei trai kenran nong thau nong bu lalu berseng ye ke snong thau kerai ke muluk bat kahimak sema ida song tu badai bandan kesensiar ke kadar ida song tu badai bandan kecing bet kecing renti nagam ta kasuk kesan bat ban kenal deh ban nalor kebor perkat kejung ukun berios lah pertai nagam ta kabet kebiang bat kawa kemiat ya barolang kadang kebor meselendat jauh kebor beriu ban penbaik ban pensungtu ban seneng ban kerau ban kenal ya barok bau bledrai berat udon ban ri benda ban sumet ban sumar suger ladang idon nak kesuk ban penkemen ban pensumpai ban ladang idon hagi jeye jima ban ri benda ban keringi itu kan mau bagi dan pan ijing seneng ibu bu nagam ta kibala palat hangi khasi yemla ban kan mau ban ong ban dau ki wei pat iban penkren lane ye kren nam ta jungi nagam ta ijing bakla ijing duna bat keno kapap begile ndrei kedai tang lara kunrat usiam ulap wa kejeng bakla kamdei kapa parat yu toput onum snapsu ndrei upriwi namar ulong wangu pada makurat namar kecing pembiang kecemu hai babun ibentan jo kecing
kumtang yui pagapor kapurom jumplay kaweng kekendat jaga kya kason ijingi ijima ipaka asodom ya galong priman riu kumbang yasiam hanya serapatai cukup tak isiam ba kecingem bujongi kedon renkade malang si klemkut berkecing don jomplay trai kenrat undong tau nabu kelap long mungkin donne dah kata kakot kecing tho ban penpau bang ilong utau kun beriu ubala tep kata nadun dai thai ndrei ikana pateng ngi long chua man chua gitu ini kikong kejongi itu ba ke ai ke bagi pendek selap saya kalau rekat ban yang pendek ban ba ban miat nadu nali yang lesem shadow kesejar kedar gerai tanda kejing kenmau ban mani ban aingu boleh try kedar dalam tak yang kebet ya baros ini nama apa ba ke ai ke ba kilong shua kelabo nagam ta kejongi kalau ke babatam nagam ta jongi ibamenta batba lada ikun ibamenta isamla ibamenta isamtu kedai kamram jongi bat bankit ya kene ke kamram bantrei ka ban pensyai ban persatu nagam ta pateng kebetulan I would like to again extend my best wishes to these indigenous people of our northeastern region and this lovely country. Well, to begin with, when I was trying to learn a bit about this great religion, this indigenous faith, my attention was drawn to the flag. I was just sitting on the internet and then what is this flag symbolizes? What does it symbolize? Friends, please trust me, it was really motivating, captivating to me to know the significance of the flag. Of course, I'm a novice to say that you know much more about the significance, the message the flag has. As I learned like a child, that the sun god, when whole earth, it was in dark, and the little lovely cock, the rooster, he went, in his beautiful attire and dress and prayed to sun god to bring light and remove the darkness. Friends, I think please forgive me if I make inadvertent error, mistake in my interpretation or learning or teaching of this great religious faith, Saint Khasi. So to me, the rooster and then of course the cock and then that word, that white circle symbolizes the universe or the word, on which we are living. To me the message is that here every living being, I'm not talking about only human being, but that's also very much beneficial to the mankind for our living. It's thanks to the rooster, the cock, as the mythology goes, for bringing the sunlight here. I'm reminded of the Sanskrit line, we pray to God, Goddess Saraswati, what you call, Tamso Ma Jyotirgamaya, please lead us, take us from darkness to light, and so on and so forth. Friends, if I may extend this concept a little bit, that's my personal interpretation. Maybe as a teacher, I'm basically a teacher, a researcher and all that in chemistry, from chemistry background. Paying our obeisance and respect to the sun god, why should we not do? The rooster, the cock has done a great service to the mankind by bringing the sun rays, light to this earth, which was full of darkness earlier. Well, can we think of life without sun?
without solar energy, if I can say in the modern, physics, jargon or vocabulary or science vocabulary, solar energy, sunlight is a very, very important, necessity, requirement for life, for creation of life, for sustenance of life. Life has to sustain also, it's not only to be created. For the photosynthesis and all that. So friends, I think this all message, if we put together, it's a fantastic, message which I discovered, learned as a child, while picking few things here and there about Saint Khasi, the indigenous faith. Forgive a child who has made, who's making a mistake while learning something new. So with that spirit, I offer these few lines. Before that, I offer my, salute to the flag, Saint Khasi, my regards to the people here, and here I go, ladies and gentlemen. Snap pakaba shisha, snap pakaba shisha, sha prathai kangning pinyan, the minisium ba sitraham, the minisium ba sitraham, bayo pinyan now nongtham. Ladies and gentlemen, I think you all know the meaning of that, but I think this highlights that we pray God that let the truth, we should listen to the truth, and we all pray God from our heart that let truth, love, affection and all that, be showered on us from God Almighty. Ladies and gentlemen, once again I thank the organizers, President and the General Secretary whom I met very briefly in my chamber for thinking of, including me, in this lovely program on this auspicious day, celebrating, the foundation day of Saint Khasi.
ba kajing syaram thma uturut sing nang tu syaram thma sau kiang nang ba ti kilabun kajing kala haksan hima sima hang ne po ri khasi hak beri nyo trep jungi bat kajing kala kawan ru om ta haksan hima sima ndrei hakaliang kaperkhat keperdan hakaliang kejingget bat hakiwe kiwe ki benta de tih bah poi hadu nuput kilong shua man shua hakatu kapor kata shua man seng ya ka sengkasi kila iting la kanika perkhat khasi la kejingget jung khasi bat la ki dustur ki jung khasi ki baro ki badai jung khasi la ki dang ne hagani keju kedur kedar ne kimne akan dikejuk kedar kila iting dah bapoi hau nuput kililum melang para samlarang ba banyak perkhat kumno banle ya kani ti hadin nang tu hadin bikile syong perkhat ba kilarai ban seng dak seng kasi ki khat rungut ki samlarang ba bat ubalong advisor ki hat ko poru ude jiban roy mairom ti kejing thmu jing ki hi galong ban penne ya ke kabari ke jong khasi nadu kan yam kirukom kiriti dustur bat ka perkhat perdan ke jong khasi ti gisdang ban seng ning kong du haka arflai trik nai wing khat praspa khandai khandai bat kiseng ya ka seng khasi bakan long kum ka kut ka skem ka ban penne ya ki bedei bat ka tenra jong khon khasi khara kabashu compare kani menta ka shulong ba habrok bokhoi ki senggut snem gi baladeb ka shitlong be nyele mangi shiparakur parakha tendrei menta ka snem ni khot de yikiwi de ki bai nong shong hangne postor shulong jingi ho wala kimdei ni ka jai bendri jingi ru ndrei kiwi de namar kumba kiru ki ju khot markaliang yengi habakadon kale aniam kale rukom ga jungki tingir ngi khot mar kaliang yaki bekin kumbangi kiru ki pentit ya ke bagi jule akapor bikile aniam la rekom maki ngiru ngi khot kaliang leng yaki haswa jong sispa arpur snem habi pe hakatu kapor kirang ba khasi jungi ki poi hakaling ak pisa ki iting la kan ne na kam ne ka ka tanrai khun khasi khara ndre kumba kalong menta pade kabi itanat kalong ba ke tanrai jung khun khasi khara nadu kanyam nadu girukom nadu giriti dustur bat hadu ka perkhat khasiru ka sedang banne menta bar ka itnat su menta le ka longba kibun ki khna samla kila sedang banle research work halor ka ke badai ka tanrai jung khun khasi khara bar kanile le kadang pen itnat su namar ba ki dangile banti benya bar banwat benya su ya ke tanrai ki bingil dan lupa hakini kisi spar pusnem ki balno pinda pechon ningkong do habing seng ya kaseng haba seng ya kaseng kasi kabening kong shwa kalong hakisnem khat khandai spa nyo khandai spa phra kisedang ban penne ya kasyat ka kemen khon khasi khara bar kasyat ka bening kong do kasdang hausnem khat khandai spa khandai ndlakal khamnya ang teh mokhar kisahiar no shenish lumpung wiking bar kesene kesesedang no usdem khat khandai spa khat wei timenta hakini kisispa sinem tam kalalong hangni hapo lumpung wiking kasyat om tam makalane hangni lumpung wiking pi kisyat habun ki benta jong gari khasi hara kata ko wei syo ka benta kabaar pade ki bakaseng kasi galale kalong hak ti kisnem khat khandai spa ar ko wei pade ka pli shuan ingkong ya ko ke school step ka bagi khot ka seng khasi morning free school tenrei kat haba kat hadu bangi poi pada ka jinglai lu kani ka school kala nang obrit hadu kala poi menta higher secondary ta kala poi sulum ta kala don sa college tu but security we kita seng di bapher kum spo marbisu spul usla kituru kijaka kila sedang play di school juga jadi school seng kasi kita sinom bapher tenang ni ngi ba kilabun ki development hakaliang kanyam korokom kirti dustur kilane bat hakaliang kapunro gejang jing start ru
kat bala kala kasengkasi kala persyang ban krer la ketiga mon ketiga diang juki ban penpli ki skul hakisnong beper bat ndai tang skataru skawai pada kalong ba hakisnem pada pinpe hakisnem khakndai spa prapho art populai nang ni na po sengkasi kmi mukhar kilamiru kirangba bani aten shikani ka IRF International Association of Religious Freedom shabar ka perthai kum shpo Japan shpo Holland bat shwe kilek ban pen is ka perthai ka e gijinget jongyu khasi haba khamtam limenta habangi iwi kanyam kerukom lejong ni i ke dustur ke ti lejong bat ni i kan ke perkhat khasi habangi nu jor bat ke perthai nilap ba ke ai ke bangi ni don bat ke ai ke ba perthai ke don gi klem dunai ai bat habangi nu jor ke ai ke jongi bat ke ai ke jongi weiru siam ba ka jongi kai rengkat dor ka jongi wei ti ke pen internet si syamanta bat ke ba internet susu ru kolong ba habangi le shabaru habingilit shabaru kikli ke ai ke dustur ke ai ke tijupi ke ai ke niam kerukom ke jupi nila ban pen i nambar haba kaseng khasi lengba kita nak terikam jangkar kum kiseng khna hak bangi hikai khna ban tip shphang ke niam ban tip shphang kerukom kritik dustur ki khna akini rumenta kilanang ban pen i sek perthai ke ai ke baki kidon kitu kita belu ki pen i ya keperkhat ukasi habun bun kiliang dah kajing sna hakitu kitablo phila ban shubi i penwandur kumno ukasi ule la ule shubu hakajer katho kumno ule hakapoi ka poiman kisupun i kumlong haka art form katu kalong pen i ya ka e ke perkhat ukasi ki babun ki benta hakajing im jugu ki baule tang beg shlom pen i haka art form ke display ke internet sisha ba ke e ke bakaso kiba kita ki khat ndrungut kila seng bat kiba kile kiba thmu kalau urlong sisya mantang namar sispa arposnem hadin ni ba kaniam kirukom kiriti dustur ke perkhat ukhasi kila nang ne bat kiba internet su likele long babun kila nang wat benya ban persyang ban wat benya su ya ki ai kiba kidon ki benta ki bangla klep ru ndre kila persyang ban seibiang ku ngatrai ku phiru phiatip nakalia ka press ke ai ki bengilap phang ulum supat beneng katu ko ditang ko research bopen i tenang tu kapen isyai ba ke ai ke ba ki thumu kitai ki khat rungut menshwa kalau urlong bar kala seso bar kala phut sentiu mata